ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Савсан Ғайурзода. дар замони ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо вазъияте ки дар соли 2020 ҷомеаи ҷаҳонро ба мушкилоти ҷиддӣ рӯбарӯ намуд, бо суръат паҳн гаштани бемории сироятии коронавирус мебошад. ин бемории сироятӣ дар баробари дигар кишварҳои ҷаҳон дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ паҳн гардид ва таъсири манфии худро ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа расонид. вобаста ба паёмадҳои ногувори ин беморӣ қариб дар ҳамаи кишварҳои ҷаҳон баргузории ҳама гуна чорабиниҳои оммавӣ, фаъолияти марказҳои хизматрасонӣ ва иттиҳодияҳои динӣ манъ карда шуд. вобаста ба вазъи воқеии имрӯза, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. бо дар назардошти тадриҷан ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ вобаста ба сирояти коронавирус COVID-19 аз 1 феврали соли 2021 дар қаламрави мамлакат баргузории ибодати дастаҷамона дар иттиҳодияҳои динӣ, аз ҷумла намозҳои ҷумъа дар масҷидҳо бо риояи қатъии қоидаҳои беҳдоштии шахсию ҷамъиятӣ иҷозат дода шавад. кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим ва маркази исломӣ якҷо бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадор карда мешавад ки вобаста ба амалӣ шудани қарори мазкур тадбирҳои заруриро андешида дар иттиҳодияҳои динӣ ва масҷидҳо риояи қатъии қоидаҳои гигиенаи шахсию ҷамъиятиро ҳангоми баргузории ибодати дастаҷамона таъмин намояд. ҳамчунин ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони мамлакат мерасонад ки бо вуҷуди тадриҷан ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ қоидаҳои гигиенаи шахсиву ҷамъиятиро қатъиян риоя намуда ҳангоми ибодати дастаҷамона дар иттиҳодияҳои динӣ аз ҷумла дар масҷидҳо махсусан дар намозҳои ҷумъа ҳатман аз ниқобҳои тиббӣ истифода намоянд. дар масҷидҳое ки талаботи гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ риоя намегардад, фаъолияташон манъ карда мешавад. бинандаҳои азиз, барномаи ахборро идома медиҳем. ба андешаи коршиносон дар баробари бунёду навсозии иқтидорҳои нави энергетикӣ сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ метавонад дар самти таъмини аҳолӣ бо барқи доимӣ мусоидат намояд. инро ба инобат гирифта шаҳрвандон бояд ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ хусусан дар фасли сармо хуб дарк намоянд, зеро агар имрӯз нерӯи барқ сарфакорона истифода шавад, дар обанбор ҳаҷми зарурии об захира мешавад. гузориши Абдулҳамиди Назир. сарфакоронаи мақсаднок истифода намудани нерӯи барқ дар ин шабу рӯз омили асосии пешгирии исрофкорӣ ба ҳисоб меравад. ҳар як сокини мамлакат барои истифодаи мақсаднок ва самараноки нерӯи барқ масъул буда доштани маърифати баланди энергетикӣ роҳи ягонаи пешгирии истифодаи ғайримақсадноки нерӯи барқ мебошад. ба таъкиди мудири озмоишгоҳи ташхиси таҷҳизоти барқии агентии Тоҷикстандард Файзали Шодмонов, истифодаи маводҳои сӯзишвории алтернативӣ дар баробари сарфаи нерӯи барқ ҳамчунин омили ғанӣ гардидани буҷаи ҳар оила мегардад. дар ин баробар соҳибкороне ки ба омода кардани маҳсулоти нонӣ машғуланд, агар аз ангишт истифода kunанд, нисбат ба нерӯи барқ ҳам арзон аст ва ҳам фоидаовар. ҳангоми гарм кардан ё ки пухтупази хӯрок, шаҳрвандон метавонанд озодона аз маводҳои сӯзишвории алтернативӣ истифода баранд ба монанди ангиш ё ин ки гази моеъ. як мисоли оддӣ оварда метавонем ки 7.5 киловатт қувваи барқе ки барои гармӣ истифода мешавад, мо аз 1 килограмм ангиш ҳамон гармиро мегирем. аз ин рӯ агар ҳар як хонадон барои гарм кардани хона аз ангиш истифода барад, то 900 сомонӣ аз 1 тонн маблағ сарфа мекунад барои буҷаи оила. ё ин ки соҳибкорон метавонанд аз 1 тонн ангиш то 3000 сомонӣ сарфа намоянд, аз ин ҳисоб фоидаи зиёдтар ба даст биёранд. истифодаи таҷҳизоти каммасрафи барқӣ аз ҷумла фурӯзонакҳои ҳозиразамон сарфаи нерӯи барқро то 5 маротиба кам кунад ҳам, вале имрӯз мебинем ки дар як ҳуҷра на камтар аз 10 адад лампа истифода мешавад ки ин аз харҷи беҳудаи барқ дар хонадон дарак медиҳад. масъалаи дигаре ки боиси нигаронӣ шудааст, ин истифодаи зиёди лампаҳои каммасраф дар хона мебошад, зеро он ки ҳангоми таъмири ҳозиразамон кардани хонадон ҳар як соҳиби манзил аз
қандилҳои ҳозиразамон истифода мебарад. Дар як қандил то 10-15 фурӯзонакҳои камасраф истифода мешавад. Агар дар як ҳуҷра бо истифода аз қандил 10 фурӯзонак истифода барем, агар фурӯзонакҳо 10 ваттӣ бошанд, дар як шабонарӯз мо 2,4 киловатт нерӯи барқро истифода мекунем. ҳоло он ки мо метавонем аз як дона фурӯзонаки камасраф барои равшанӣ истифода барем барои хона. сокинонро зарур аст ки муроҷиатномаи ҳукумати мамлакатро воқеъбинона ва аз рӯи масъулияти шаҳрвандӣ дарк карда ҷиҳати истифодаи дигар маводи сӯзишвории алтернативӣ хусусан ангишт масъулиятшинос бошанду нерӯи барқро сарфа намуда аз ҳисоби маблағи сарфа гардида дигар мушкилоти оилавии худро бартараф намоянд. воқеан сарфакорӣ аз гӯшаи маърифат аст. пас агар шахс бо маърифату бо фарҳанг бошад, он гоҳ дар зиндагӣ сарфакор ва сарфҷӯ мешавад. абдулҳамиди назир, маъруфи абдулло, ахбор. сард омадани зимистони солҳои 2020-2021 ҳайати омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Деваштичи вилояти Суғдро ба пурсамар истифода кардани қувваи барқ ҷалб намудааст. сокинони ноҳия низ бо дуруст ба роҳ мондани маданияти шаҳрвандӣ дар истифодаи нерӯи барқ сарфаю сариштакорӣ мекунанд. гузориши Мазбут Бобозода аз ноҳияи Деваштич. имрӯз туфайли тарғибу ташвиқи муроҷиатномаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон و مراجعتنامه شرکت سهام خلدنگی کشاده برق تاجیک از جانب اعضای 40 گروه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیج پرسمر و عاقلانه استفاده برای نیروی برق در کل کارخانه، تشکیلات و مؤسسه‌ها، مرکزهای خدمت رسانی و فرهنگی، ورزشی و ساکنان 8 جماعت شهرک و دهات به معیار درآمده است. همه 8 صنفخانه و 3 دفتر فنی مؤسسه دولتی تعلیمی گیمناز رقم 1 که 328 نفر خوانندگان لیاقتناک را با آغوش گرفته تعلیم و تربیت دوران صاحب استقلالی کشور می‌آموزد به سیستم یگانه گرم‌دهی پیوست می‌باشد. برای گرم و روشن نگاه داشتن صنف‌ها همه روزه از 10.5 تن انگشت و 7 متر مکعب هیزم ذخیره گردیده پرثمر استفاده برده می‌شود. قوه برق را آموزگاران و محصلین تنها هنگام استفاده 23 کامپیوتر و 2 عدد تخته الکترونی دفترهای فنی تکنولوژی اینفورماسیونی و فیزیک و شیمی مورد استفاده قرار می‌دهند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 390 نفر خواننده در 2 بخش به تحصیل فرا گرفته شدند. مکتب به سیستم یگانه گرم‌دهی پیوست کرده 2 عدد دیگخانه کلان که هم به واسطه نیروی برق و هم توسط انگیش فعالیت داشتند بنابر به میان آمدن پرسمر عاقلانه استفاده برای برق کاملا توسط انگشت به کار انداخته می شوند. امروز جهت گرم کردن 6 صنفخانه بنای معاصر و 17 صنفخانه دیگری مؤسسه مذکور از 13 تن 560 کیلوگرم انگشت و 6 مکعب متر هیزم ذخیره شده پرثمر استفاده کرده می شود. آموزگاران و محصلین نیروی برق را برای کار فرمودن کامپیوترهای کابینت‌های فن فیزیکا، تکنولوژی اطلاعاتی، 2 عدد تخته الکترونی و روشنی صنف‌ها مورد استفاده قرار می دهند. تالارهای مکتب، صنفخانه‌ها همش با قوه سوزشواری انگشت گرم کرده می شود. قوه برق تنها برای استفاده بردن برای روشنایی، لابراتواریا، کابینت‌های فیزیکا و دیگر چیزهایی که برای روشنایی مطابق است فقط تنها برای آنها استفاده برده می شود. نیروی برق در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه نیز پرثمر و عاقلانه و تنها جهت بخشیدن روشنایی و به کار انداختن کامپیوترها و تخته‌های الکترونی مورد کاربری قرار می‌گیرد. صنفخانه‌های 1115 نفر محصلین در 40 صنف موجوده و تعلیم و تربیت فرا گرفته توسط 2 دیگ کلان بوغی با انگشت فعالیت داشته گرم کرده می‌شوند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جهت در فصل زمستان گرم کردن دفترهای کاری و فنی و صنف‌های تعلیمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 و مبلغ 12000 سومانی 15 تن انگشت و 7 متر مکعب هیزم خریداری کرده است. این قدرشناسی حاکمیت محلی آموزگاران و محصلین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی را با پرثمر و عاقلانه استفاده بردن نیروی برق و ترغیب مراجعتنامه شرکت سهامی خلدنگی کشاده برق تاجیک وادار می‌نماید. مزبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیج برای برنامه اخبار. идомаи ахбор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ намудани консепсияи иқтисоди рақамӣ ки роҳи осону дастрас ва камхарҷ барои истифодабарандагон дар замони ҷаҳонишавӣ мебошад, тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намудааст. имрӯз бисёре аз вазорату идораҳои давлатӣ дар доираи консепсияи мазкур фаъолият менамоянд ки натиҷаовар ҳам дар самти хизматрасонии электронӣ ва ҳам барои кормандон мебошад. гузориш дар ин хусус.
در زمان جهانی‌شوی و پیشرفت علم و تکنیک، سیستم نوی خدمترسانی الکترونی در ساحه‌های مهم جاری گردیده. کار متخصصان و کارمندان با این واسطه بهتر و آسان و دسترس انجام داده می شود. حکومت مملکت جهت تطبیق کنسپسیای اقتصادی رقمی که در دایره استراتژی ملی رشد راه‌اندازی می‌گردد، امکان مساعد و دسترس را نه تنها برای کارمندان وزارت و اداره‌ها بلکه برای سوبیکت‌های خوجگیدار نیز فراهم می‌آورد. در این زمینه کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با عملی نمودن کنسپسیا نظام نوی خدمترسانی الکترونی را به راه مانده است که نتیجه آور ارزیابی کرده می‌شود. کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با استفاده از امکانات‌های تکنیکی خود برای پیشبرد فعالیت سوبکاری زیاده از 56 نمود خدمترسانی الکترونی را راه اندازی نموده است. برای ماندن چنین ترتیب تبادل الکترونی معلومات و رقمی کنونی اقتصادیات امکانیت می‌دهد که معلومات را طریق فوری کارکرد و بین مقامات دولتی قبول و کارکرد کرده شوند. راه اندازی نمودن کنسپسیای اقتصادی رقمی در مقامات انداز و در این سمت به راه ماندن همکاری‌های سودمند با وزارت و اداره‌ها و راه‌های حل مشکلات جای داشته در جلسه نوبتی نتیجه گیری کرده شد. معلومات طریق نظام مخصوص الکترونی این هم در دایره کنسپسیای مذکور از جانب کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با وزارت و اداره‌ها، کمیته‌ها و مقامات دولتی راه اندازی گردیده. فعالیت با این طرز به راه مانده شده است که یکی از دستاوردهای مهم در سال 2020 می باشد. در ادامه همزمان اندازسپارندگان فعال و اندازسپارندگان بهترین سال 2020 از جمله یک چند سوبیکت های خوجگیدار معین گردیده. آنها با افتخارنامه و تحفه های خاطروی سرفراز گردیدند. یکی از عامل‌هایی که ما مثلا با چنین نشاندهندان نال کردیم این پیش از همه معمولی کنی انداز میباشه، یعنی که پیشنهاد حسابات‌های اندازی طریق الکترونی که به ما امکانیت میدهد عهدهداری خود را و پرداخت نمودن خود را سر وقت نظارت نموده در اجرای آنها مسئولیت خود را حس نماییم. برای سال 2020 اندازپرنده بهترین اعلام شدیم. بسیار نویگاری‌ها در سیستم الکترونی کمیته انداز جاری شد. نبینید و مثال سند مقایسوی، بعد نداشتن قرض، این بسیار با ما موافق آمد. با نظارت رفتن لازم نیست. می شود که به طریق الکترونی همه خدمت رسانی که با کمیته انداز میکنیم، کمیته انداز با ما میرساند، به طریق الکترونی پیشکش کنیم. در چورابینی همزمان به دیگر مسئله های ساحه و راه‌های حل مشکلات موجوده توجه مخصوص ظاهر گردید. از جمله در زمینه کنسپسیای اقتصادی رقمی راه اندازی نمودن رقمی کنونی فعالیت مقامات انداز و همکاری‌ها در این سمت با وزارت و اداره‌ها مهم شمرده شد. تاکید گردید که جهت باز هم بهتر نمودن صفت خدمترسانی به اهالی و جاری نمودن نظام معاصر تدبیرهای ایلاوگی و نشانرس عملی کرده می شود تا از هر وقت بیشتر رشد ساحه بهتر تامین گردد. қабули барномаву стратегияҳо ва ҷалби сармоя ба рушду пешрафти ҳамаҷонибаи соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии мамлакат мусоидат намуда. Ба ин васила шумораи зиёди шаҳрвандони мамлакат дар муассисаҳои касбомӯзӣ соҳиби касбу ҳунар гардида бо ҷойи кор таъмин карда мешаванд. гузориши Нуриддини Қурбон. در جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی برای سالهای 2020-2022 تطبیق گردیده ایستاده است که در دایره آن مرکزهای نوی آموزش کسب و هنر تشکیل گردیده شهروندان مملکت خاصه زنان و دختران رایگان صاحب کسب گردانده می شوند. فعلا در شهر و ناحیه‌های مملکت در زمینه عملی شوی اقدام‌های سازنده مرکزهای معاصر تعلیمی بهر جلب ساکنان به کسب‌های مورد توجه فعالیت نموده سهم آنها در این سمت نظررس می باشد. امروز در شهر دوشنبه جهت تحلیل و بررسی وضع ساحه مهنت همایش علمی عملی تحت عنوان رشد ساحه مهنت، مهاجرت، شغل اهالی و تحصیلات ابتدایی کسبی حالت و دورنما برگزار کرده شد. تاکید کرده شد که وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نهاد دولتی است که سیاست اجتماعی دولت را پیش برده جهت در عمل تطبیق نمودن هدف‌های استراتژی مملکت نقش مؤثر گذاشته است. در همایش مذکور عالمان و محققان، کارشناسان ساحه، نمایندگان وزارت و اداره‌ها و سابقه‌داران ساحه وابسته به مسائل‌ها و رشد
соҳаҳои меҳнат, муҳоҷират, шуғли аҳолӣ ва таҳсилоти ибтидоии касбӣ баромад намуда, натиҷаҳои фаъолияти Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар даврони соҳибистиқлолӣ мавриди таҳлили амиқ қарор доданд. Дар соли 2020 новобаста аз хуруҷи бемайлони COVID-19 аз ҷониби Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тадбирҳои саривақтӣ роҳандозӣ гардид. Дар соли 2020 як қатор барномаҳои соҳавӣ ҷамъбаст гардиданд, ки дар соли 2021 вазорат тасмим дорад, ки дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар ярмаркаҳои ҷойҳои кори холиро роҳандозӣ намояд. ҳамзамон мавриди зикр аст, ки вобаста барои бо таъмини ҷойи кори доимии аҳолӣ ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои саривақтиро роҳандозӣ намуда истодааст. соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ чун дигар самтҳои ҳаётан муҳими кишвар дар даврони истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушд карда дар танзими муносибатҳои меҳнатӣ, омода намудани мутахассисони ба бозори меҳнат ҷавобгӯ ва соҳиби касб гардондани шаҳрвандон саҳми калидӣ гузоштааст. олимону муҳаққиқони соҳаи меҳнат дар мавзӯъҳои гуногун аз ҷумла ҳамгироии илмӣ, соҳавӣ ва амалият дар мисоли соҳаҳои меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, масъалаҳои бозори меҳнат ва паст кардани шуғли ғайрирасмӣ, рушди стратегияи низоми таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайраҳо маврӯзаҳои илмӣ пешниҳод карданд. Нуриддини Қурбон, Хуршеди Ҳусейн, Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. дар мавсими имсолаи ниҳолшинонии кормандони ташкилоту муассисаҳои назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр дарахтони ороишию ҳамешасабз ва гулҳои гуногуни мавсимиро мешинонанд. мавриди зикр аст, ки гулҳои ороишӣ дар шароити гармхона парвариш шуда, кӯчати онҳо бо тавсияи мутахассисон дар кӯчаву гулгаштҳо шинонида мешаванд. гузориши Бобукалон Аминзода. ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе корҳои ободонии созандагӣ вусъат дорад. дар назди риёсати истифодабарии роҳҳои шаҳр гармхонаҳои доимавалкунанда ташкил карда шудааст, ки зиёда аз 20 намуди гулҳо парвариш карда шуда дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр шинонида мешавад. дар доираи иқдомҳои созандаи роҳбарияти шаҳри Душанбе, симои пойтахт ва кӯчаву хиёбонҳои он бо фарогирии дарахтони ороишию сояфкан ва гулбутаҳои мавсимӣ ба куллӣ дигаргун гардидааст. аз ҷониби риёсати истифодабарии роҳҳои шаҳри Душанбе масъулин дар шароити гармхона ба гулпарварӣ низ машғуланд, ки гулҳои мутобиқ ба фасли солро парвариш намуда дар мавзеъҳои алоҳида бо дизайн ва композитсияҳои гуногуни гулҳои мавсимӣ бахусус гули лола тасвир гардида шинонида истодаанд. طبق دستور مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر دوشنبه در نزد ریاست استفاده‌بری راههای نوحه شامنسول گرمخانه‌ها تشکیل کرده شده است. در خیابان‌های نوحه تا به امروز گل‌های موسمی زمستانه زیاده از 600,000 شنونده شده است و گل‌های لاله نیز زیاده از 300,000 شنونده شده است. ما تصمیم گرفتیم که در آینده در این گرمخانه‌ها گل‌های موسمی پرورش کرده در آبادی همین پایتخت سهمی خودمانه گذارانیم. масъулони ноҳияҳои шаҳри Душанбе ҷиҳати риояи қоидаи мақсади ниҳолшинонӣ, парвариш ва нигоҳубини ниҳол ва гулҳои ороишӣ мутахассисони бо таҷрибаи соҳаро ҷалб намуданд. боварӣ аст ниҳол ва гулу бутаҳои шинонидашуда дар хиёбонҳои шаҳр хуб нашунамо хоҳанд ёфт. айни ҳол мо дар яке аз гармхонаҳои риёсат қарор дорем. дар ин ҷо парвариши гулҳои замистона аз қабили маргаритка, виола ва дигар намудҳои гулҳои мавсими замистона парвариш карда мешавад. айни ҳол мо дар гармхонаҳои рил зиёда аз 150,000 гулҳои мавсимӣ парваришашонро ба роҳ мондаем. инчунин дар гармхонаи сабзкорӣ парвариши гулҳои тобистона ба роҳ монда шудааст. аз қабили гули тагети, салвия, петуния ва дигар намуди парвариши онҳо ба роҳ монда шудааст. гулҳои парваришёфта дар кӯчаҳои ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ шинонида мешавад. то имрӯз мо дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 87,000 гулҳои мавсимӣ шинонидем. бо нақша дорем, ки дар оянда гулҳои тайёршударо ба кӯчаву хиёбонҳо барорем. кормандони ташкилоту муассисаҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ҳамарӯза дар корҳои ободонию сабзу хӯрамгардонии ҳудуди шаҳр масъулиятро дучанд эҳсос менамоянд. чунин тадбирҳои ободонӣ ва амалҳои созандаву бунёдкорӣ дар мамлакат вусъат ёфта муҳити зист ва роҳрови кӯчаҳо боз ҳам ободу зебо мегарданд. Бобукалон Аминзода, Баҳодури Қурбон, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор.
дар ноҳияи Темурмалик кишти ғалладонагӣ идома дошта, хоҷагидорон аз техникаҳои соҳавӣ самаранок истифода менамоянд. Кишоварзони ноҳия тасмим гирифтанд, ки соли равон дар майдони беш аз 10 000 гектар кишти ғалладонагӣ гузаронида, бо гирифтани ҳосили дилхоҳ дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳм гузоранд. Ҳикматулло Ҳусейнзода аз ноҳияи Темурмалик гузориш медиҳад. дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон шудгор ва кишт намудани зироатҳои ғалладонагӣ аз ҷумла гандум ва ҷав идома дорад. бо мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ аҳли заҳмати ноҳия аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода мебаранд. барои вусъат додани корҳои саҳроӣ техникаҳои мавҷуда пайваста фаъолият дошта, аҳли заҳмат талош доранд, ки қоидаҳои агротехникиро риоя намуда ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. тавре зимни суҳбат сардори идораи кишоварзии ноҳия Зайлулло Равшанов иброз дошт, ин сол тибқи нақша дар майдони зиёда аз 10 000 гектар кишт гузаронида мешавад, ки то ҳол ин рақам ба 9 000 гектар расонида шудааст. дар ин кор саҳми ҷамоати деҳотӣ ба номи Бобоюнус Худойдодзода хеле назаррас аст. зиёда аз 250 хоҷагоҳи деҳқонӣ фаъолият мекунад. дар ҷамоат 2700 гектар замин буда, аз ин 2480 гектараш ба кишти кор равона карда шудааст. дар кишти кори тирамоҳӣ 1485 гектар мебошад, ки аз 82% онро ба иҷро расондем. зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат нақши муҳим дошта, барои баланд кардани сатҳи иқтисодии хоҷагидорон мусоидат мекунад. ҳикматулло Ҳусейнзода аз ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. бинандаҳои азизи гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.